Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Nonghikai SSE mentakasi kakatnyo terik ujamang arajar at Pulai, kilalet ban Ïakynduh yo Myntri bedai kemi Tnad Pule Puthi kejela, urakam sangma halor ban budi ni kimat Jingdawa, kibayade bakatulop siu Nonghikai, ban penpoi bet syaki akaun cimet jong Nonghikai school, hapo jong ka public financial management system, bat komjuru ban bu yakamang tingka kabak kampun, na kabenta Nonghikai, kanang bakan lat na Jingeh kibayade bakijingtu na hakajingyo tulop Nonghikai. Kumtana kaliang Presiden Kamigalia SSA Schools Association uba Aristotle C. Rembai. Habakran bikilat patay kubor mentakas ngi, ulay ito bang Myntri bedai kemi Tnad Pule Puthi, ulay akaray biki Nonghikai, Ïakynduh Shuh Jingeh nang ni syakman, hakabayade bakatulop, pat anpalat no ikatulop jong Nonghikai kabala sateng ha uniyo tayo banwan. Shuh akan ikasngi uba Aristotle ulay ito ru, maka kenhun Nonghikai SSA, kilalit ru ban ay jingmut Shuh Myntri Tnad Pule Puthi, badai bantong do Chairman jong State Education Commission, bat nak liang urakam loang bakihap ban yaisya, bat kasor kahar kadang wat ikiberiu kebabiang, nak banta bantong kumu Chairman. Mentakas ni ka Ïakynduh juni bagi Education Minister sa rakam sama, kalong ban ya bodin luar itu ki man parang sa ting juni. Kapanong kong hingwan taksi kalong ban ay kublay kapang yai, kamtam ya kajing Jingeh juni ban Myntri kam ya ka ban transfer ya ka tulok juni, na ka account jong ka simam, siya ka account jong Nonghikai directly. Kumba pila TV na 2018 nila dawa ya kani, but ni kemen kumbinanta SSE akan ni ka sarkar pemerintah MD2 under the administration of Safi Arakam is sama Education Minister. Kina Jingeh ya kani, but kina Myntri kam ya kani ka manpa ya ketulok juni siya ka account jong Nonghikai directly na dulu January onwards kata de 1. Kabaar pad ni one ban follow up akabay day bat katul ka demands kajongi panginoong ka state hapan lus sibon ka project hapo jong ka state project na penta jong Nonghikai SSA kadang bangin om yo kulo Jingeh issue kung bagi kulo kipot balde akabay day bat ka issue jong ka salary tingisu kuman menta nakaliang jong Education Minister penting yang iba nakaliang jong ka department kila deputy ya katakaray ba ni shikmat Nonghikai makin day issue pan kundo akabay day bat ka salary kila ada pula ya arrangement by day berkane bagi penting bro yang iba probably la kuno ka first installment na government of India kan wan ka pernah June last week June the first week July te halon jong kane kat pakiran abi kane ka first installment side by side kila ada pula arrangement na ka state government but soon probably by next week yung bayar ka salary jong na March mungkin pelai mo penata jong Nonghikai SSA kabalai pat kena ni ya kendung taksi kalau kapai debat kaneka pakin constitution yo chairman jok kaneka state education commission berkunjung ke Surka tidak kalian jumpa ngomba search committee minta kalanya syachai walwa iki beri biang namanta bantu chairman jok kaneka commission berkunjung ke members mana kalian jumpa ulah terpat biang ini bagi biasa karena kalian jumpa mereka klaim som kiri kalau kadang don hakalenti ka search committee kale jong ka kamram tu sul bisa review hakabai de berkami ya ka search committee kale te ka bakhandu ka bani discuss hakabai de berkami ka ini ki bagian post mo haki school SSA ka pila TP unta almost 2 years ini ki school SSA bun ki school SSA ki long without teachers mo the student have suffer a lot te mentana kaliang jong i pentip hangi ba ka kane bakin identify yang itu school with less enrollment dan iki zero enrollment school kaya syachai minta di banle ya kan ka rationalize kaya syachai minta jung ka government kan work out minta pun ban solve ya kan ka issue jung kan iki bakan post jung yang iba ka government kadang perkat minta ba kala ban hadin bakal ban identify ya kita ki school kita ke single digit school ni ki zero enrollment ni ki school ki ba bun ke enrollment hadin bakal identify kala ban grant permission to ki school who are really deserve to appoint teachers to appoint those teachers who are vacant in the respective school and for those school who have zero enrollment or less enrollment the government will take a call or what decision shall be done kata kalau ka ba nagadian
discuss mani education. Kendo baar juni par education minister ngisnya ba kalong productive meeting namar ba nakaliang juni la batai ni shibunya kai ba nakaliang jung government kala shin steps mo te kidong kipenta ke ba long bani ni tu ni mo ka long makan the process ka pate ni tu ni te kalong ka meeting kalong very productive meeting.